Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биздин каналдын катталуучулары, саламатсыздарбы? 9 июль түнкү курс валют Московский, Советский көчөлөрүнүн кесилишиндеги обменкаларды чогуу билмекчибиз. Айт майрек болсун бардыгыңыздарга. KG доллар 83, евро 87,50 тыйын, рубль 1 сом 29 тыйын. Лидер акча алмаштыруу жай доллар 83, евро 87,50 тыйын, рубль 1 сом 28 тыйын. Profit доллар 83, евро 87,50 тыйын, рубль 1 сом 29 тыйын. Сатылышы 1 сом 32 тыйын рубль. 2-3 обменка иштеп жатат. Партнерді көрөбүз тугандар. Доллар 83, евро 87 сом 80 тыйын, рубль 1 сом 29 тыйын. G-Drive 95, 66 сом, G-Drive 92, 61 сом, Простой 95, 65 сом, 92, 60 сом, Солярка 65 сом, 50 тыйын. Газпром нефть. Вариант плюс. Доллар 83, евро 87 сом 50 тыйын, рубль 1,285. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар.